Sini Mbak cantik, siapa namanya? Mbak Lia. Siapa Noro Ratri setiaku bisa anduweni marang Satya Sulaksmi. Dalam no. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal seno. Iya to nek tresno ki ra iso dibasahno. Siang rungokke no. Wong ayu tresnamu kinarya tangga susah jroning senang
Oh, Sik. Kong, maaf kalau dosa ya, Kong, tapi lucu, Kong. Anak udah der ngono ki. Lah iya nek aku malah kerja ki piye, Kong? Ini dinaikin bisa nggak mic ya? Oh, nggih. Nah. Dinaikin dikit volumenya, terus efeknya agak digedein. Nah. Hati-hati, Kong, nggih. Niku enten batu bahasa Jawanya apa? Watu. Basa kromone napa? Ah, enten selone, Kong. Mengke ndak nih benjut. Your head can be benjut. Yes, of course. Ya. Yes, be careful ya, Kong. Nek neng kasur empuk. Oh, nggih. Yes, of course, Kong. Ya, betul aku radong sebenarnya. Wis kuwi kok tok kae cau gletak-gletak Pak. Oh, kok malah salaman? Kakung pengen lagu apa, Kong? Cau gletak senengan. Kalau cau gledak itu nanti Kakung. Ayo ini mau dikasih apa lagi? Senggot Semarang senggot hidup kenapa lagi mundur ojo ayo ojo sing sepipi senggot Semarang senggot hidup kenapa mundur sumur ojo mundur ojo ayo ojo atil mamut awang-awang sing eko mendung penggilingan ombo sisi eko nyawang ora teko gondong dengan kabar cikane senggot Semarang senggot hidup kena banyu ning kali ngikut ayo ono sing pinter joget Senggot Semarang senggot kayu alang neng pinggir sumur kesenggot di alam ikut kayu pojok atil makmur direndeng opo ketiga tanduran cara wis padha sami aturi sugeng para pamirsa monggo pinara sugeng mirsani boleh kita menumpang mandi kalau ada waktu berbagi mari berjumpa lagi. Say